Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di umuna apasat te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige. Itid ko ti sweldom. Ngem sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaem ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor, awan pa'y mo't pang sakak. Iremedyo ma, inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaemon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay ken lotem, taday ta titulagan ta. Kwa senyor. Namwa ka man nugal kagayam. Ket nalabit na naabak ka, iswa di mon masaka ti insaldam kanya. Tanam namam siguro, ano agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Iso nga imanugo ta kamang salda iti balay kan lotem. Angam sugal mat gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pam toray. Iti ganito at di mo masaka iti naitudingal daw. Kukwa kun ti balay kan lotem. Kaya't nasawan, pumanaw kayon iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslen. Tapno saan da tayo apapanawon dito balay kan luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay kan luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatan ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ayatek? Ay, awan maganab mau iti dadya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot laida na kurapay, kan ulila dan ademang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ayatek. Awan pang saka tayo dito balay kan luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yu day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kan sumugbat pa'y. Basta ikalay sam ni Roslen. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslen. Saan? Jacket ni Angie ti ayatek. Ket iso ti kalay sa. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day Ma'am Roslen. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itad kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak naminan kadagijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itad mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilako, itad ko laangan kada kayo. Ay, nukasta, agyaman ako unahay, Ma'am Roslen. Ngam, kaya't ko atulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Ay, awan pa rin ko iti dayta, ma'am. Ang kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kin ni Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papan iti dayta. Frank, mapanta iti mon. Adda kayat ko agatangan. Kunak mo iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mon. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawas mo apag sinsinno katam. Ma'am. Di ka nagkadkad. Diyak kayat ati driver ko, kapimpiman iti imatang dagiti gagayam ko. Di ka nagkadkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka di tabas ti nagpaparlo rita?
Pampanunutak ti masakbaya, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta. Agtuloy ak nga agadal. Ngam no mabalin, saan ka kumangagsardeng nga agadal? Manang, agtrabaho ak kumay ti sa bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, manang. Tagdak ka lagatan ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni nanang. Awan sirbi ti inutang ta, pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni nanang. Gat, kasano itan manang? Saan data asardangan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag, adda maitid ta, nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanang, nagpintas da ito'y bag nga insangpot ni Manong Frank. Hinginaan. Ay na, uray ti para kanyak adaster, nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, ado ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Talaga? Nagsayaatan ni Ma'am Roslyn? Ay wen, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsayaatan no kasta, nanang? Iti kasta, mairanod tamot iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, uwan gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Magkape ta. Nalamok ita arabi. Agyam anak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay? Umadayo ta. Jak kaya't mapukaw ka iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni nanang para kanyak. Anya? Iso ano mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank? No talaga nga ayayaten nek. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. Diyak kaya ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. Sige. Sika nga rin ti makaamo. Papa, pang-asim. Bayam kumapay laang tibalay kan Lotya da Frank. Kaasim at da Frank. Kan may sa, di namot amo nga insal dagayam ti ina na tibalay kan Lotya da. Marwam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatak ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali ang magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tungpal biyag ko. No iso ti maasawa, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaamo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitad ko kada kayo ita. Barang manayo nakto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutom lata na bayadan, tinautang yung kanyak. Sana bale, tawan porsyento na.
Dayta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam? Uwan, Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay tigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Umay ka, Angie. Mapantay jay kusina. Inta mangi sagana iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't, Daniel. Umay kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa nagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga rod. Ikatpod no amabisinak. Umay ka nga rodin. Mapanta ni jay kusina. Kunak man no merienda. Ngam inapoy mo't kan sidaan ti kananta. Katuin tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar o di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Ay, saanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Katmaan awan matdakas na. Ken, uray man, tas ipupuso mat nga itad ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at ka talaga, Daniel. Ala, mang puros ta itinagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Adapay poultry kan pigiri ni tatang mo. Ado pa'y tibaka na Uy nga rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Isu akanayon met ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, ado met ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din iti yawid mo anateng. Nagpayag ka, manang. Nagaduti agururay a customer. Nagawid ang tidaduma. Agsublida ka no laangan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Papugisak man. Nagawid akpay ngamin ijibalay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagadong ngamin. Talaga? Libre? Uwan. Ala, mabiit laang taasikaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kunti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Dito'y ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Adda silad apagturugam dito'y panay. Kan adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputa gatangan ka. Kan nadalos, gaputa palabakon. Ma'am. Di na kun awagan iti, ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't maturog dito'y. Agawid hak, ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturugan. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Agpaangin akpay la dito'y balkon, papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. No agdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Iso nga'y masenso ti biyag tayo. Wan, papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanya di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, ma'am. Tani, kasapulan dak iti parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan-ayat ni Frank. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No, kasta. Isugayam ti kaayan-ayat ni Frank. Wen, ma'am. Sige. Day na ang ti kayat ko adamagan. Mabiit na ang. At ti kwartan, kukam day ta.
Ha? Nagadudaytan, ma'am? Sa nga 10,000 a pesos dayta. Kukam daytan. Basta nayunak topay dayta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay, saan? Diyak awatan dayta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanog a kwarta. Kan maysa, no may papan kadamanang ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan na ragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka? Senyor. Amum, Frank. Napili ak iti agbalin na manugang ko. Kahit no mabalin, diyak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agkedkedak, sigurado agumura kanya ti anak ko. Senyor. Kayat ko nga ikalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo nga insalda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo nga igulpi na nga isublikan niyak di kwarta. Ang no saan, talaga at agikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay tinasaw nga aldaw apanang sakayo. Kayat naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, maisubli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Tadayta ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kaniyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dayta ti pudno, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige. No kasta ti kunam. Sika ti makaam mo. Frank, adan nakitak apagatangan ta iti usaran ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Umanugot nga ta ni Frank, amang ikalaysa ken ni Roslyn. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta ita alawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gusto launay ni Roslyn ken ni Frank. Isu a kinasarita ni Don Pedro ni Frank, nga ikalay sana ni Roslyn. Tapno saan na idan apapanawan, iti balay ken lote da, nga insaldada ken kuana. Kinasarita mat ni Roslyn da itoy, nga da nakita na apaggatangan da iti aramatan da, intun kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ana paulwan. Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Frank, adda nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Si kantulat na ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang addan ay ayatek. Ikalaysa nak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan Loteo. Saan ka ko mga garamid iti banag apagbabawyam to iti udi na? Apay ko mga agbabawi ah. Si Kati kayat ko ang makatakunay-nay iti tungpalbihang. Ngam saan ka ngay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati ang masurusuro nakto nga ayatan. Agkalaysa na, ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida, tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Inutak latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. Naimbagak mo't ngayon inutak abayadan. Di ka di makaaw-awat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige, nukastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakulan da ito'y marikandida. Ikarek, inutak abayadan. Saan ko apagtalikudan? Daniel, anak, awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, Awan pa niya among kanya kanobyan. iyam amok to inton manobyak, Papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyag? Wen, Papa. Sipod pa'y. Ag gusto akon kan kuana. Day talang, tadang aminan kayan ayat na. Adda ka di panggap mo ang mga gawkan kuana iti kaayan ayat na. Awan, Papa. Ngam sa anak amawanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok day ta, Papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatek. Adakan ka dayta. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasi damat nga kapsat. Gapo iti day ta nga utang da. Sandan ang nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, Papa. Hay, makapabuisit na talaga. Agsasaro na ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa dinak kabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmatgadan na. Di na konsideran! Tasa anak itan nga agsugsugal! Talaga ka di mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayaten nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong taygayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamangan ta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay ni? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawag iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya. Frank, anak, pangaasim, ikalaysam ni Roslyn.
San abalay tanapintas mo, kan baknang, ado ti kwartana. Importante lang ti kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak, kunan ni Roslen nga iso ti makaam mo iti panagadal ti kabsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak apagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito balay. Kastamatan ti adu nga utang yo. Kasan tayo no papanawod na tayo dito balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver. Kaditangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay. Pagmatrikula ti kamsat mo. Kan para iti masapsapol tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslen. Amang ano ikatan nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apanggadak. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslen. Kan suswelduan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslen, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslen. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasaw kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano iti dakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day ta, manang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanyak no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang. Mangaramid ka niti pamuspusan, tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, sana mabalinti kasta, Minda. Agladladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami lata ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglo naktigasat ko kenkwana. Nalabit. Saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Imayak dito'y parlor mo, takayang kakasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka de, awaswasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na kaitulagan ni Frank. Isano babalin? Waswasa mo tayan ayatyo adwa. Huh? Saan ka akayat amamanugang? Iso adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputan no si kati mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaanam dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak. Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa'y adumdum mga iti bagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya tanangag mo dagitimbagak. Sige. Ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagit imbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kuma nga agsasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya? Ibabain mo laang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di Neta! Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di, kayat nakamat ngagbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me! Minda, uston, sumarting kan. Bay anak lang, manang. Magustuhan ti sasawin na ken ka. Kunamlan asino, idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Heh! Laglagi pam dimbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyamanak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, wen anya? Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka di tilinaon na? Kitaak man? Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Juan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra day ta, Susan.
Iso amabalin mo lat ti gumatang iti kawas, kanda dumapay nga arwatam. Ay na! Agyaman ak unay, Manang Roslyn. Agyaman ak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wala nang. Ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tintad na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalata itad na. Inted na dahito a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Aday ta. Nay, ay, nagadumot na dayta a kwarta. Winanang, iso arumarak, tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na rin mo iti kwarta manakaw. Nagaduday ta. Oops, di kay ikan, nanang. Ha? Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkuna ngamin amanugal kayo. Kasta itahan ti panagsasaom kanyak. Agpay sumit. Nadaan ka lang iti ado a kwarta. Kasta ti panagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang yo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas a kawas ko. Ay, Susan, ikan iti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikan iti kwartam! Frank, isardeng mo iti nalatak a restaurant. Iti paborito a panganan. Sige. Mabisin na. Sika, di ka di mabisin. Saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot na amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan ka lang diti kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka Ha? Agyaman na ka amin da. Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo man ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamat no saan nga ado ti trabaho mi garden mo. Ayos lang. Kasano? Pangaldawin. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din. Tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikap kamin. Minda. Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala. Tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kita am dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Sino itayan ti babae akaduana? Ni Roslyn, ti amo na. Intayon, rumwar tayon dito eh. Ay, saan Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas nga ramidan tayo. Mangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasidag. Anya ti kayat asawan dayto Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka didakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na, no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka. Ngam panag ko na, kat saan ka maibagay kan kwa na. Ngamin, di ka makatakder iti bukod mo asaka. Anya? Kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. Laglagi pang Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Adto iti pagbayad iti iti kinan nyo. Bayad akon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi man lakinita no maibagay kayo ditoy.
Nagalas ka talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutan yung ti kwarta, taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katiagbayad itikin na. Adda kwarta kang ibayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwarta? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. O saanon? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jakpagan ano? Anya ti mapasamak, iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, dituloy te serya tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni Daniel dagiti agkabsat nga Angie kan Minda, ama pandamang restaurant. Iti napananda restaurant, at damat ijay da Roslyn kan Franca. Nasair ni Franca, gaputa kadwa da Angie ni Daniel. Inikan ni Roslyn da Angie iti kwarta pagbayad da, iti kinanda. Ngam addaraman ti sauna, apanang lais. Indiso na ti kwarta iti lamisaan, ngam nakapungtot ni Minda. Gagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagalas at talaga ti tabas ti dilam, Miss Baknang. Oo, pidutan yung takwarta, taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katiagbayad itikin na ni. Adda kwarta kapag bayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwartam? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. Oo, sanan, kukwamon. Iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Ukom lang ti kwartam. Jakpagan ano? Bastos ka! Awan respetom! Sika ti bastos! Minda, sumartang ka. Puston Minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abaknang. Nagbayag ka iti unat. Kasanumat ngamin, pinagsasawan nak ni Angie. Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da kumaitikin nanda. Anya? Ay, nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay itikas nga inaramid na. Ola, pagandaro mo to'y kotse, tamapantan. Papananta? Ijay balay, kayat ko ti aginana. Inton bigatan amapantay kay opisina. Frank, dito'y kapay balay, kayat ka ang kapatpatang. Sige. Saan na ka di ang mabalin nga ayatan? Amumot ani Angie ti ay ayatak. Kasanon day na? Adan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki iti restaurant. Anya? Saan mo ka di ang maawatan? Titig-tig na ida? Agpagayam dalaan. Frank, bay amon ni Angie. Siyak ti ayatam. Di kagdanag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Mabit lang. Mangirwarak iti arak. Saan? Jacket ti uminom. Ramanan tala ang tiginatang ko nga arak. Naimas day jay. Mabit lang kay nakirwar. Gundaway ko itanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko.
Iso nga ita, agbaliki akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry kalangan, Angie. Kukwakon ni Frank. At titibasong, Frank, saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan tanaang, saan tang agbartag? Atoy. Sige. Anyat, Roslyn, adda ka iti abay ko. Juan, naimas ti turog mo. Anyat ti kayat asawan da ito'y. Nagayatan taadwa tinapasama, Frank. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Tata Mario, at iti naurnong ko akwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 la day tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanya. Di nakadimbaga. Ngam sa anak kay manugot, tata. Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na, tata. Kat awatan nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad, tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka diti paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas, abokado kan saba. Insarak ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Kan, kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy buyak dagiti nagduduma asabong. Angie? Frank? Anya ter aramidem dito'y, Daniel. Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Jack kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na, no asit gak man ni Angie. Gapotag pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpinatay talangan. Sa anak amabutan kan ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka agdinangran! Saan ka akabutang, Frank? Nakasagana alumaban kan ka. Daniel! Pangasin! Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. Nangigmutin baga ni Angie. Daniel, pumanaw kan. Masairak gapo iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo ang masansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man-mano ang makita ka. Pasensya kan. Ay ayaten ka ngamin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakuykuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat yung umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank. Umadayutan. Sukunan kayo ka ni Minda inton rabi. Kat mapantayo di Isabela. Adda agur uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan kadata. Anya? Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadagiti utang na. Awan ti inlimod mo kanyak may papan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kan ka. Ammom no anya ti parikot ko. Iti yadayuta. Agtinulong ta. Tapno masulbarda kita aparikot. Ti importante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayuta. Ang mga nuan adapay adumakal ti parikot. Frank. Waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan. Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Anya? Agwin naswastan, Frank.
Sulbarampay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akman. Pinungpanak. Nakita akagap-gapo dito ini Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin-narak kayo pa lang. Anya? Saan ka ang maibagay ka ni Frank? Siya ti maibagay kan kwa na. Iso ang mabaling ka di aliklikam? Apay, mabutang ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi nga umadayo kami ditoy? Anya? Apay, maaklon mo ngagkalaysa kayo nga oray si kalaang ti agay ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay, si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik nati sa bali. Tinapatagkan ka, katipagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ang kasapulam? Liklikam laang ni Frank? Awan serbiti ado a kwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumo. Dita ka man langan. Mabit lang. Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makitakkat ka ba alam-alabanan ni Roslyn? Daniel. Uray siya, nakita nga rin ti panang tungpan ni Manang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? Winaswas kon ti ayan-ayat mi ka ni Frank. Iti kasta, saanan a dumakalpay ti parikot. Nag-break kayon? Sigurado ka iti dayta nga inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan-ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Ngam sigurado mo't analiday ka. Gapoy iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga adyak mapatgan ti kayat na. Ti umadayo kami adwa. Frank, manipot itan. Dito'y kan balay nga agnad. Iti kas na. Iti kanito akasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya? Di kagdanag. Nayunak ti sweldong. Ala, adakan ka dayta? Oo. Madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidlidayam. Ibagam kanya. Barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang ti sungbat na data. Agkalay satan. Anya? Agkalay satan. Kat masulbaran ti parikot mo. Lukasta, agkalaysa kayon kini Frank, iha? Sigurado ka? Wan pa ba? Agkalay sa kamin. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalay sa kami kini Frank. Oh, bagay ko kadimat laang to'y kawas-kaususan. Nas ka na napintasak itakalay sa ni Manong Mau. Wananang, napintas kayo. Kat, siyak, napintasak kadimat lang. Ay na, bagay mo launay day takawas mo anak ko. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo kanon. Ing kayo ni simbaan. Agur-urayan ti pagluganan nyo. No kasta, Ah, intayon, nanang. Rumwar tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragrag saka, kaputa nagkalay sa kayo. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka naragsak. Umisap ka ba't Sandaklatan nga kan ka na.
Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas ta. Lagi-lagi pang akalaysata. Wen mat, anak ko. Tada ka maabaid ka dagiti sa kailiyaw. Umisam ka. Taday tati maiparbag. Uston manang. Itay pa'y ngagsang-sangit ka. Angie, Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalan. Nagkalaisan da Roslyn kan Frank. husto Angie. Nagko na ngamin ngayon tulok mo nga kalaysada. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malagaan ang tirik na yung isangit mo. Adda kami lang dito parakan ka. Amin dagiti regalo mi ken ni Frank. Kukwayon. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan nagpupuskol nga ulas ti daduma. Wan, kukwayo amin dagita. Ngamin, nagado ti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi una ay Roslyn balasang ko. Katangay nagkalaysa kami ken ni Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha? Ikan na kami manan iti kwarta, manang Roslyn? Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto, Susan. Wan, manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo, ibagam lang kanyak taipay ko. Siya kun timang paadal kan ka, aging ga ang makalpas ka iti kolehiyo. Nung nalidayak, dito'y turod ti kanayon na papanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Ken mangeg ko ti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel. Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngemnas ken nga agbalin tayo anatibker. Tadumteng tulat ta ti baro nga agsapa. Naliday ka man ita, gapo ken ayat. Ngem iti masakbayan. Dumteng tumetla ti lalaki a maikari aparaken ka. Agyamanag. Gaputa adda ka amangan andingay kanya, Daniel. Wen, andaklat ta paraken ka. Sigala ko man ni Frank, Daniel. Sigala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaitudi nga paraken ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. Asino tinaituding apara ken ni Angie. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teseryetay itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, winaswas ni Angie ti ayan-ayat da ken ni Frank. Ngam nagsangsangit da ito'y, idinaamuan na ang nagkalaysan da Frank ken Roslyn. Kasta unay matiragsak da na Doray ken Susan. Gaputa amin a regalo da Frank ken Roslyn, iti panagkalaysada. Kat inted ni Roslyn, kadakwada. Kabayatan na, bayat ti panaglidliday ni Angie, saan nga inadaywan ni Daniel. Kat iso, tinangan andingay. Inawis na daytoy, kat napanda iti turod. Gagayam, denggen tituloy ti serye tayo taalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Naliday ka man ita, gapukan ayat. Ngamiti masakbayan, dumteng tumatla ti lalaki ama ikari, aparakan ka. Agyamanak. Gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat taparakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan ak pailaan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti pan nakapasakit. Pasak na amin dayta. Tinasken, agbalin ka anatibkar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan niyo? Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsang-sangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana. Nagwinaswas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takastamit kiti daduma. Mabali na kasta, tata. Anya ngay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayaw di kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni si Mang at ambutambong. Wen, papa? Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wen, tata. Kasanungay, abalayan, Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot da Frank and Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka kat singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasanuan ako namti kasta abalayan? Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa ka nayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata munti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken agbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad. Itian niya aga po? No kasta, pangaasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan, Frank? Ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adi na kung singiran iti utang ko, nagkalay sa kayo ka ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin. No amukla kastoy, imadayo akla ko man. Awan ko mati napasamak akalay sa. Huwan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day jay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo ta ado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi yung mat. Gaputa sobra-sobra tit itad mo kadakwada. Sikapay gayam ti mang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwartayo. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anya lang,
laangan ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin. Agbayad dalata nga uray inutenda. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan tanda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kaninanang apagbayad na iti utang na. Ket di nakmatan susuyldwan. Di ka danag. Di kwartang matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadak. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Ura niya di ta na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Agsweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat mit lang dahi ti adna makuna asweldo. Juan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank? Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Apay nga imawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawam. Di mo riribukan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan lang. Pangaasim. Anya? Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang nga roda ni Jebalayo inton rabii. Wen manong, Ayan ni Angie. sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan bain. Amangan no nagkita da adwa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Ken awan mat ijay balay da. Ken awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya, Oh, Angie. Angie. saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak, saan ka di? Kaya't nasawan. Ay atin nakpailang. Juan, ay ayatin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie, Frank, ure maagkan kan maarakop ka lang. saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumwar. Saan? Pangasim. Adan asawam Frank. Aglinipatan. Jak kayat amailawan ta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumwar. Anya? Dayto yan ti maudi pa nagkita ta, Frank. Di ka gibuong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ije balayo. Ita, sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Angie? Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Iti kanito amadoktalak nagsarsara kayo kini Angie. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya? Laglagi pam dayta, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. Saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank.
Isu asimurot ka kan kuana. Wan Daniel. Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakkel abid do ti isusurot mo kan kuana. Daniel. Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadael. Wan, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabiin. Sige. Kat agyamanak iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kaya nagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid ako. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, Manang. Wan. Sa bagay, ada ko tsena. Ay, amom ka di, Manang. Madlaw ko nga agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda. Wan, Manang. Kan makita nga bagay kayo. Sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturoktan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, Manang. Good night. Ala, rumortan. Mapanta makimisa. Mapanmadanan kan Susan. Agsasabat tayo, Jay. Taam mo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararunwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarutan. Tamapan tamakimisa. Pumanaw tayo pa lang dito eh. Atendaran tayo lang ti may kadwa amisa. Apay. Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko, Manong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rod, Manong. Agyaman kami kan ka, Daniel. Sika ti mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayam ko. Nagasat ti babae ang makatakunay-nay mo. Agpaaram ka ngamin kan kuana, Manang. Minda. Aguro ulayak latakin ni manang mo, Minda. No sika ti agbalin abayaw ko, Manong. Ay sus, nakaragrag saka ka. Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laaday ta? Nataer ka pa'y. Pagkat katawagin nakmanan ako nakminda. Alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Ta amangan no agbaaw. Kan amangan numaladaw tayo iti maikadwa amisa. Ay na, kastoy ko maakanayon. Tunggal agga po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga ron, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti dayta. Kat dagiti ditay may boss, yawid yun. Wan isupay. Ay kanwan gayam. Mabaling ka di nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Anya? Uray siya, Manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasna? Okay, ikan kayo. Namnamauklatan adumawat kayo, itaan nagkikita tayo. Di mo idaikan. Ay, saan ka kumud kontra, Fra? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang Ted. Bayawan, Frank. Ikaklatay dan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din agbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa lang aging kaita. Ha? Ay, kwa. Barang mga baka. Kat mabayada kung ti utang ko ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtauran ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Ay, sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak.
mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Ket iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Agbalbaliw nga ta ni Nana Doray. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Frank ni Angie. Kat kinid daw na nga agsarak da kuma. Gapo, takailiw na launay daytoy. Pinatgan nga rod ti balasang, kat nagsarak da iti sabali a lugar. Kayat nga arakupan kan agkan ni Frank, ngem nakaamiris daytoy. Kat nasauna, ang nagbidot gayam asimurot iti daytoy. Iti may sangal daw, kinasarita ni Frank ti inana, maipapaan iti panagsugsugal na. Kat ikkan nalangan daytoy iti pagpuunan na nga agnegosyo. Gagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnaten. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumadawat ka ni Roslyn. Sige. Magbalbaliw kayo, nanang. Tanusan, pumanawak kat mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Kat iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit podno nga ikanak iti pagpuunak. Di agnegosyo ak. Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalag, nanang. Nagpuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manan kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtagkan kwa na. Saan ka di akasta ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Metlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskul ti rupa ti inam. Tapno di ka nagsawi ti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray syakton ti mangted. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartam kat kwartak mat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kayat ko dati agsweldo ak. Diyak kaya ti agtawad kan ka. Tasaan ama ko na asweldo. Oh, adto'y ti kwarta amasapol mo, Susan. Apay nga rod amasoron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang. Nagbabawi ka. Ibagam lata tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mo't numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi at gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin. Isardeng konti mang tagkan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka. Kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita. Ni Frank timangtad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito talipapa. Nagbiit nga imadutila ko yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni manong mo. Iso anagam amirisa. Nasken nga agagata, tapno adalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anak kautangak. Kat, ada ka din naurnong yo? Adamot kit ti basik.
Inakto man ang ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos lang, nanang. Igaod mo ti agadal, tapno awan ti makunakan ka ni manong mo. Ta iso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo, ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di pa lang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pala sungbatan. Sayang, numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Ang mga no, damang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Ala, bayam, taamirisak anaimbag tirik na. Papanam ka di man ang Daniel. Nabanog ka nagapoy di garden. Ngam nakapalas kamet. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Ang mga nudi nakakayat. No di nakayat ni Angie. Anyang arud na'y. Maklon ko. Nalabit asan ada kami tiyag kagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kin Angie? Kanayon kadilatan apagim imunam ni Angie? Wan! Gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom nga agpapan ita ama si kugakon. No nagsikog ka man, gapu matla dayta iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita. Nilattaan jiti ay ayatek. Ken ad dapay asaan ka amayat gapu iti ulbud nga amam. Anya? Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngumsan met? Nuamok la ko makasta. Imadayo akla ko man. Anya? Adan trabaho. Iso asan mong itan nga igam ti tenged ko. Di ka agaramit itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan ka nga ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipan nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak ito lo. Nga dasabali a babae iti puso na. Siyak lang. Ada tao, mabit lang Daniel, inakilo ka tiritaw. Sige. Ha? Sino kayo? Angie, rumor ka. Antala kayat ni ngay baga. Ha? Oh my God! Ay! Tikan nyo! Naawa na nagtipot. Oh my God! Tibo ko! Iba't ang tibo ko! Asino tinangbilin kan ka nga italang mo ni Angie, ha? Kwa! Awan! Asino? Sige, ibaga ko. Ni Roslyn. Tinangdanan na kabigan ni Kudo. Nakataray. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko babani iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalaysatan Daniel. Anya?
Wan, agkalay satan. Tapno sardengan nak ni Roslyn. Jak umanugot. Di kag darasudos, Angie. Sana day tati solusyon. Ikamang ta iti pulis, tinapasamakan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalay satan, Daniel. Day tati pangadang ko. No addan asawag. Sardengan nakmat siguro ni Roslyn. Kumusta, Kim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami ang nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kadjay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gaya na kadjak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Gamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Idaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto tadinak pa'y pulos inawis nga agdig. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan ka iti kotse. Sige, Frank. Agpilasak laang. Ayan dagiti gagayam mo ako na. Kaya't kumat ida ama-am-am mo. Sumungadan. Anda kamin. Kumusta? Angie? Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank, anya ti kayat asawan da ito'y. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang nyo lati oras ko. Dita kayo. Oops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kala makasarita. Awan dakas nga aramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang arodan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Apay. Madlaw mo kading aging gaita kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dahita ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa. Ada video mi, akas pamanak na Roslyn. Nagpudno tay may sa ataong, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na dayta? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamat nga asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka amaayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Idi ka nito nga dadak sa mapasama kanyag. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamatan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribok kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa kabailan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawam. Angie. Ayatan kan ipatag mo ti asawam, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa asagutan, Angie. Anto yun? Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akan ka, Daniel. Dagiti adwa. Iti sangot asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. At talaga. Masairak. Ngam nasin nga klonek. Asan ada kami nagkagasat ka ni Angie? Hoy, Frank!
Apay adi kagsao. Wano, nasair ka itinakitang kadagiti doon. Sa anak nga nasahir. Panagkita kat isulot ti may kariti tunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanam ay apanagbiag ni Angie. Maipaaya na tinasaya at masakbayan para kanduana. Iti dahit na ang panagsarsarita. Talaga masair ka. Aklonak, masahirak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangadu amang isinakan ka. Anya. No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akon iti imatang mo. Pakaragsakak unay, gapot pa ikalay sa kakanyak, Angie. Day talaan ta ang mga no saan kanto ang naragsak. Saan ka ang narigat nga ayatan, Daniel? Angie, Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaag? Saan ak tungag konsumisyon? Gaputa nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akan ka. Kat saan ak tungag babawi iti dayta. maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sata nga ruden iti mabiit. Ngamsakbay na. Kayat ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata. Ngam addamot gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Adda nga talapad, iti kalay sa Angie, kan Daniel. Gagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta ita alawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sakbay nga agkalay sata, Daniel. Kayat ka pa'y apagdamagan. Awan ka di matlaang makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa ang mga no agkalay sata, ngam addamad gayang makalapad. Iso nga itapay, kayat ko amaamuan. Awan. Maipasiguradom ka di dayta? Sipod pa'y. May salaang ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon anagaram iti sabali. Gaputa si kalaeng ti ay ayatek. Ngawray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta, awan nga rod tilapad apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdaet kayo niti balay, iti kasta agbalin ang naragsak na iti apagtaengan. Nabayaga na nakaulimag na iti abalay. Anya ti makunam iti nakunan ni Papa, Angie. Sige, Papa. Umanugotak. Ngam kasanon ti balay mi. Sana parigod na ita. Tagawid kayo matla jay sagpaminsan. Mangala tayo ni ti caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, Papa. Sana ko nasumuro ti jabalay ti katugangang manang. Kasanan to'y balay. Adan to agkertikar dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapno awan masauna kanyak. Ngam kayat ko asumurot ka kada kami. Tadyak kayat ama isina ka kanyak. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaadam manang. Kabailak mat ti bagik.
Saan ang mabalin? Inton adanton pamilyam. Dito'y kayon tubalay nga agnaid. Ngam no ita, kayat ko asumurot ka kanyak. Jak kayat ama isina ka. Saan tong agtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alang arod manang, agtong palakkan ka. Susan, dito'y kapailaang talipapa. Aglako ka, tabapanak iji ospital. Ospital? Kunayo, nanang. Naragsak kayo, Ay, naganakan ni Rosleng. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni Manong mo. No, kasta. Nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay ka pailaang dito'y talipapa. Tabapanak iji ospital. Inak mangipan iti daduma akasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. At dala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayam ti apukok. Kaya't ko mga ubaan, mga numalukag, nagsangit. Ay, anya nga'y tinagan ti apukok. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank. Kasta timpanagan ni nanang. Hala, kat bayat nga rod, balasang ka. Kasto'y gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan Ngam na punas amin asakit anariknak. Idi nakitak ti anak mi. Adan anak yo. Kat sapay lakuma, tanaragsak kayo nga agasawa. Nanang, pakawanandak iti kan labas. Nagbalinak abastos a manugang kada kayo. Ha? Kastaak mo't balasang ko. Pakawanan nakmo, nagbalinak arupat kwarta. Ngam do ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanang, agbalbaliw tayo para itinasaya at amasakbayan tayo. No kasta, agadal akon manang Angie, manong Daniel. Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kaya't may amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaad ko ti agadal. Nakasangpet tayo dito'y balay, manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto ak iti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damat ti katulong nga agluto. Kaya't ko siyak ti agluto para kan ka. Agyaman na, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan marik na ngay ayatin na kon. Naaklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la ko maa. Tagtultuloy ang ti panagbalbaliw mo. Juan, ikarit. Saan kun adang ran ni Angie? Kan nasaya atan ti panakilangan ko iti kabsat kan ti inam. Kastamatan iti tattao iti aglawlaw ko. Nasayat no kasta? Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank. Nang runakit adan anak ta. Agyaman anak no kasta. Itataddan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkilan ta ti anak ta iti nasayat asursuro. Ala! Nag-cute ni baby. Ubag ko man. Bayam, ta nakaturog pailaan. Oh, abalayan. Ata kayo gayam. Ay, wan, Senyor Pedro. Umay misarong karan to'y apok. Apo ko ta, kunam Ha? Ay, uwan. Apo ko ta, kunak kuma. Oh, Susan, kumusta mo tanti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igagad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaen kanto kas may sa akatalag. Ha? Basta igagad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen gayam abalayan. Tiudi mi ti utang mo kanyak. Saan mo nabayadan? Kaya ti ibaybayad mo kanyak, ipaay kumutlaang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha?
Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak. Gaputad dan apo ko ta, abalayan. Uwan, abalayan. Manang Roslyn, agyamanakan ka, ngamin, no digapukan ka, saan ko kumaan na ay tuloy ti panagadal ko. Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapa ay iti kasapulam. Kat ikarik manang, agadalak anaimbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakaan-anos ka itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na in love ni manong kuken ka. Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mat kaninanang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mat iti kalabas, manang. Gaputan na puskol ti rupak akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, ammo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at, tanagbalbaliw kan akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya. O madanin ti kasangay mo, ket rambakan tayo. Naskan ka di pay? Mangangay tayo iti party dito'y balay. Ket awisen tayo amin agagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday laang mangparty kan iti baboy? Anya ko ma. Ket adamot baboy ni papa ama parte. Kinapudno na, dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisen ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mo't, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O di welcome kayo latta. Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay, saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ka ni nanang. Sika talaga. Ala nga rudan, agsimpakan tadalo sa akong tikukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Agyaman at tadimaray kayo. Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo pa. Ala, sama da ito eh. Manumit laday tangay. Para ken kaday ka. Ken kastanda ti pa nagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa, Angie. Kaya't may ti makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan ak iti dayta nga imbagayo. Ala, awatik dayti arigalo. Kwentas data at 24K. Kat sapay ko mata magustuhan. Nabalor man kan saan. Magusto aklat ta. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wen, nagtaod iti puso mikin ni Frank. Nugas na nga rod, umay kayo. Agsasamo tayo iti lamisaan. Rambakan tayo ti panagkasangay ko. Adeng, madam, umay kayon. Gumatang kayon itilakok anatang. Sa diwadang itoy. Abalayan. Abalayan, si kamot gayam. Nalagip ko ti dimagas dito italipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Hindi, pagyamanak Atoy, awatem. Agmerienda ta adwa, abalayan. Saanen, agmerienda kalatan, tadapay pag nakita. Mala, inakaon. Sige, abalayan. Nagbalbaliw talaga ni Senyor Pedro. Indagasan nakpayon iti merienda.
Oh, kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadar ayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Inton pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kin ni Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot, pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataag balintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kit tinasaan? Nagbalbaliw akon, Angie. Kat kastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaunggan. Husto ka. Kat mataginayon day ta aragsak. Naagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspuson. Ay, nabanlog ta at timulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga rod. Kunak nga minasan kan at tumulong, ngam timulong kalat tamat. Anya ko ma. Tumulong at agpagayam takat nga rod. Sige. Sana bali. Tamaturog akmat dito ayan nyo. Sumipngetan, isuadi kan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam dito balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat dito ayanda. Makaayayo ti agnaed ditoy. Isu ama gusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klasik. Iti mabiit. Aginrolak tumatan. Ituloy kon ti agadal. O di nasayaat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamatan. Juan Frank, nabannog ka nang isalakan ko na. Si kamat ngamin ti kayat na. Tano siya katag sangit mo't. Kaslaam mo na ti aglampay. Uwan nga ron. Ala, maturog tan. Oh. Nakaragrag sakak, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikliknak. Apay? Gapot na mariknakon ti panagayat. Kan panangipatag mo kanya. Uwan, Roslyn. Ay-ayatan, kan ipatpatag ka. Di nakmanasidgan, Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Anya di tabang banglom? Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarom warta lakit nga rod. Mapanta makimisa. Diyak magustuhan di tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglok at kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda duma pa asidain. Kayat ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day ta di pudno. Ha? No kasta? At danton anak ta, bakit? Katwan Oh, bakit? Maragsakan na. Di nakarakupan. Diyak magustuhan ti banglom. Ingkasukatan day ta kabus mo, binukbukam iti banglo. Wen ka di. Sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel. Nagrarana tayo dito simbaan. Naimbang nga orasyo, Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo. Roslyn, diyak magustuhan di tabang banglom. Ha? Ni, apay ngay, kit nagbanglon tupay. May saa kang inaan abang banglo daytoy. Uray paray, diyak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya ti banglo na. Aginaw ngamin. Iso apasin siya amon, Roslyn. Uy! Congratulations! Katsika, ubam ta anak mo. Wan, itaa baby pay lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman ak iti Diyos. Takamaudyanan na. Kit naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablawan ka. Kat oray siyak. Nagasatak mo at tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, umunag tayon dita simbaan. Tayin tayag yaman iti napintas agasat. Nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na, naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno daw ito'y naragsak agasat tayo. Kaya't agtultuloy.
Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken ti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.